برنامه صحبت روز. سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست سلسله برنامه صحبت روز. تصمیم گرفتیم که در این برنامه راجع به جشن مهرگان صحبت کنیم. در استودیو ما را همراه هستند احمدشاه چورغاسیف، نامزد علم‌های فیلولوژی، دوسنت دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتیمور. خوش آمدید. برنامه صحبت روز. مسلم است که استقلالیت دولتی و زحمت‌های به سابقه پیشوای ملت جشن‌های ملی و مردمی را دوباره احیا نمود و در میان این جشن‌ها مهرگان مقام خاص دارد. می‌خواستیم وابسته به این جشن صحبت کنیم. مرحمت. قبل از همه درود به بینندگان تلویزیون دوست داشتنی بهارستان. و مسلم است که جشن و مراسم‌ها عامل مهمترین هستند که مردم را متحد می‌کنند و بغیر از آن که مردم را متحد می‌کنند به مردم شادی و فرح می‌آورند. و نیاگان فرهنگ دوست و فرهنگ گستر ما در یک سال 60 روز عید داشتند و همین جشن‌های مهمترین را تجلیل می‌کردند. از جمله جشن‌هایی که از گذشتگان ما باقی مانده است، مهمترین و معروفترینشان جشن نوروز است، جشن مهرگان هست، جشن سده هست و چنانه که همه ما شاهد هستیم با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان جشن نوروز جشن بین المللی اعلان گردید و دومین جشن که امروز در دایره ادبی جمهوری ما و عموما فارسی زبانان و عموما دنیا گویم که خیلی جشن گسترده است و از جغرافیای ما هم عبور کرده است، این جشن مهرگان می باشد. جشن مهرگان بسیار سنت و عنعنه‌های انسانساز دارد. از جمله خود مهرگان که میگویند که در روز مهر یعنی در روز متر تولد شده است و این متر یعنی گرمی هست و علاوه بر این در مهرگان را وقتی که دانشمندان تحلیل میکنند و معنایش را میگویند که دوستی، رفاقت و فروغ است. و در جشن مهرگان که در ایام فصل پاییز یعنی فصل تیر ماه جشن گرفته می شود، خودش وقتش یک وقت بسیار خوب است. یک وقتی هست که الکه دهقان بعد حاصل غون داشتن یک لحظه فراغتش است و همون عید حاصل یعنی عید حاصلاتش جشن میگیرد و در گذشته رمز جشن مهرگان را رمز ارغنونی میگفتند. مثلا جشن نوروز قطعی مقایسه کنیم، اگر جشن نوروز رمزش سفیدی بود، سحر مردم شیر سفید می نوشیدند، خانه ها رو سفید می کردند و ظرفا رو میسین می کردند یعنی ظرفا رو می گداختند و این جشن مهرگان رمزش رمز ارغنونی هست. شروع از دسترخوانش با متاع ارغنونی دسترخوان میکنند و دسترخوان می آرایند و در دسترخوان انواع میوه های گوناگون رو میگذارند. از جمله همون میوه های معروفه که در نوروز هست فقط اینجا سنجید علاوه می شود و انواع میوه های گوناگون هم میمونند و سحر مثلا شروع از صبح با شیر رقیق یا با آب آمیخته با افشرده های میوه ها علاوه میکنند به شیر رقیق یا با آب و از آن می نوشند و خورسندی میکنند و حتی نان مهرگانی هست. این در سرچشمه ها هم درست درج گردیده است که نان مهرگانی هست و نان مهرگانی از 7 نمود غله آماده کرده می شود و نان نسبتاً کلانتر هست. این جشن ها خصوصیت سازندگیش در همین است که مردم متحد می کند. وقتی که گرد دسترخوان بسیاری ها میشینند و بعدش موسیقی مهرگانی هست که زیر موسیقی مهرگانی رقص و بازی میکنند. مثلا نظامی گنجوی یکی از موسیقی خاص مهرگانی را قید کرده است و موسیقی خاص مهرگانی در دیگر سرچشمه ها هم آمده است که یعنی مهرگان موسیقی هم دارد و وقتی که مردم که از نشست و سر دسترخوان وقتی که فراغت میکنند الکه موسیقی مهرگانی نواخته میشود و رقص و بازی میکنند و
чизҳое ки хосе ки дар меҳргон ҳаст дар дигар ҷашнҳо ҳам ҳаст. Масалан дар ин ҷо чӣ ҳаст? Дар ин ҷо китоб яке аз чизҳои муқаддас ҳаст ва ҳамон оташ ҳам ҳаст. барое ки дар сарчашмо омадааст ки ҳамин яке аз рамзҳои хоси меҳргону аслан садак ки ҷашни оташ аст, ки рамзҳои хоси меҳргону наврӯз ҳам ин оташ гирондан ҳаст. чунки дар ҳамин ҷашнҳои мо гузаштагони мо оташро рамзи гармиву муҳаббат медонистанд, рамзи дӯстӣ медонистанд. ва дигар аз суннатҳои хоси меҳргон ҳамин ки мардум барои якдигарашон мактуб менавистанд ва албатта дар он номаҳо барои якдигар сулҳу рифоҳу осудагиро таманно мекарданд ва дар лифофа мегирифтанд. ва вақте ки лифофаро мегирифтанд, лифофаро ҳатман хушбӯ мекарданд ва барои ҳамдигар тақсим мекарданд. муҳтавои ин ҷашн инсонсоз аст. инсонҳоро дар рӯҳияи дӯстӣ, дар рӯҳияи даст ба ҳам гирифтан, дар рӯҳияи ваҳдат тарбия мекунад. ташаккур. саломат бошед. дуруст қайд кардед ки яке аз унсурҳои анамин ҷашн ин инсонсозӣ аст, дӯстӣ аст, рафоқат аст. акнун тибқи сарчашмаҳои таърихӣ таҷлил кардани ҷашни меҳргон дар мамлакати мо то 15 октябр рост меяд. мехостем вобаста ба ин амиқан равшани меандохтед. як сол 30 бурҷ дошт ва ҳамин ҳар боре ки ҳамин бурҷҳо 12гона буданд ва ҳар боре ки номи бурҷ ба сол мувофиқат мекард, ҷашн гирифта мешуд. масалан 16 моҳи меҳр, 5 моҳи тир, баъд моҳи испанд буд ки ба тартиб агар шумурда равед меҳргон мешавад, тиргон мешавад, испандгон мешавад. ва ҳаминҳо вақтое ки бурҷҳо ба моҳҳо мувофиқат мекард, яъне мутобиқ мешуд, ҳамин ҷашн гирифта мешуд. ва меҳргон ҳам 16 моҳи меҳр аст ки ҷашн гирифта мешавад. ва ин як таърих ҳам дорад ки гӯё дар ҳамон рӯз фаридун бар заҳоқ ғалаба мекунад. қаҳрамони маъруфи шоҳнома ки коваи оҳангар аст ва ҳатто фирдавсӣ ҳам қайд мекунад ки парастидани меҳргон дини ӯст. гуфта як қайд дорад, яъне ки ҳамин меҳргонро ба фаридун рабт метиҳанд ва асос гузораш. ва ин 16 моҳи меҳр буд. вақте ки ба солшумории мо мегардонед, аз 8 то 16 моҳи октябр мешавад. яъне ин ҷашнгирии мо дар асоси далелҳо ва дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ аст. ташаккур. саломат бошед. чуноне ки дар оғози суҳбат қайд кардем, маҳз бо талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳиби истиқлолии ватан дубора ҷашнҳо эҳё гардиданд ва ҳамакнун дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо як шукӯҳ шаҳомат дар 10-солаи сеюми замони соҳиби истиқлолии ватан ин ҷашнҳо қайд карда мешаванд. мехостам вобаста ба моҳияту аҳамияти ҳамин ҷашн суҳбат кунед ки ба насли имрӯз чӣ медиҳад. то кадом андоза ҷашнгирии иди меҳргон барои насли имрӯз саривақтию муҳим аст? он кас худашон пуштибону ҳомии фарҳанг ҳастанд ва ин ҷашнҳои миллие ки масалан дубора эҳё карданд, ин ҷашнҳои мо дар гузашта барои пешравии тамаддуни ҷаҳонӣ бевосита саҳм гузоштагӣ буданд. ва барое ки ин ҷашнҳо муҳтавояш чи аст? муҳтавояш ҳамбастагӣ ҳаст. меҳргон худаш маънеш дӯстдорӣ, гармӣ, фурӯғ, аҳду паймон ки масалан бисёр донишмандони мо ҳар якина шарҳ додагӣ ҳастанд. ва илова бар ин ки мамлакати мо ки яке аз ҷузъи муҳимаш рушди кишоварзӣ ҳаст ва ин ҷашн бевосита сидқ дорад ба кишоварзон, яъне ба кишоварзон дахолат дорад. ва бори дигар ин ҷашнҳо боис мешаванд ки кишоварзони мо дилгарм шаванд, донаҳои умед коранд ва ҳосилашонро ғун доранд ва ба зиндагӣ бо умеди мусбӣ нигоҳ дошта бошанд. аввалан агар ки ба хубӣ нигоҳ кунем, мухтасар агар гӯем ин ҷашн якум барои муттаҳидии мардум аст,
дуюм кишоварзонро дилгар мекунад, сеюм барои худшиносии насли наврас мусоидат мекунад ва билохира ин ҷашнҳо метавонанд на ин ки ба фарҳанги мо, балки метавонанд ки ба фарҳанги маънавии олам як ҷилои тоза ато конанд ва ба ҳамин васила метавонанд ба пешравии тамаддуни ҷаҳон мусоидат намоянд. ташаккур, дуруст қайд кардед ки пеш аз ҳама ин як нав натиҷагирӣ кардан аз кори бобои деҳқон аст, аз кори кишоварзон аст ва вақте ки онҳо баҳор ба умед анамун дони гандумро пошиданд, акнун бо ҷамъ кардани зироатҳо як нав натиҷагирӣ мекунанд, хурсандӣ мекунанд, ҷашн мегиранд, сурур мекунанд. дар заминаи иди меҳригун дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамакнун дигар идҳое ки вобаста ба фасли тирамоҳ, вобаста ба соҳаи кишоварзиаш таҷлил карда мешавад, масалан ин ҷашни каду, иди асал, иди харбуза ва дигару дигарҳо, мехостем вобаста ба инҳо суҳбат кунем. Тоҷикистони офтобии мо макони меваҳои шаҳдбору лазиз аст, чунки боду ҳавояш мусоид аст ва ҳамаи ҳамин ҳосилҳое ки шумо гуфтед ид карда мешавад, инҳо бисёр муҳим ҳастанд. барои оне ки як бори дигар мо ёдрас кунем ки мо метавонем ҳамин харбуз ё ки каду бошад ё ки асал бошад, мо метавонем ҳам худамонро таъмин кунем, ҳам метавонем ин меваҳои шаҳдборро ба мамлакатҳои дигар содир кунем ва ба ҳамин васила ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун мамлакати офтобӣ бишиносанд ва ҳамчун макони меваҳои шаҳдбор донанд ва ҳамчунин донанд ки мардуми Тоҷикистон мардуми меҳнатдӯст ҳастанд, мардуми тифоқ ҳастанд, мардуме ҳастанд ки ҳамеша барои пешравии ҷаҳон мехоҳанд саҳмашонро гузоранд. барномаи суҳбати рӯз сарчашмаҳо ҳам ҳаст ки бори дигар масалан исбот мекунад ки меҳригон арзиши баланд дорад. Мегӯянд ки Аҳромаздо ёқутро дар ҷашни Наврӯз офарид ва забарҷадро дар ҷашни меҳригон. яъне ин ду чизи арзишманд аст, ҳам ёқут, ҳам забарҷад. яъне ин баёнгари он аст ки ин ҷашнҳо бисёр арзиши фаромиллӣ доранд. насли наврас ҳам аз ин ҷашнҳо огоҳ мешаванд ва ба ин васила огоҳ мешаванд ки мо ниёгони бузурге доштем ки як фарҳанги бисёр ғаниро ба мо мерос гузоштанд ва мо вазифа дорем ки инро бе камую костӣ ба насли оянда супорем, чунки мо ва гузаштагонамон як пуле ҳастем ки бояд ки дар маркази он пул насли оянда ҳам бошад, убур кунад. саломат бошед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, Аҳмадшо Чурғосиев буданд, номзади илмҳои филологӣ, доценти донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур вобаста ба ҷашни меҳригон, муҳимияти баргузории ин ҷашн суҳбат карданд. гумон мекунам ки аз суҳбати мо шумо баҳрае бардоштед. домони суҳбати мавзӯи имрӯза васеъ аст, аз сарчашма, аз таърихи дуродур манша мегирад. фикр мекунем ки дар барномаҳои баъдӣ сари ин масъала мо боз бармегардем. агар аз суҳбати мо баҳрае бардоштед, мо хурсандем. хайр, бинандагони азиз, то наздиктарин дидор, саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.